Dobroveče, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije. Tema večeri jeste knjiga Uporišta docenta doktora Miloša Kovića u izdanju Catene Mundi 2016. godine. Knjiga predstavlja izbor iz, kako se u predgovoru navodi, tematski ujednačenih publicističkih tekstova, intervjua i javnih nastupanja docenta doktora Miloša Kovića, nastalih u periodu od 2009. do 2016. godine. Kao osnovna tema ove knjige, počev od uvodnog teksta Znamenja pobede, diskontinuiteti i kontinuiteti srpske istorije, pa preko intervjua i tekstova posvećenih temi Prvog svetskog rata, politike savremene Evrope, tradicionalnih i praktičnih interesa Rusije i Srbije, te problematizovanja perioda hladnog rata, tumačenja Dejtonskog sporazuma i drugo, nameću se upravo kontinuiteti i diskontinuiteti srpske istorije. Prema profesoru Koviću, diskontinuitet jeste glavni uzrok postojećeg stanja u srpskom društvu. Prema autoru ove knjige, jedina institucija koja se čuvala kontinuitet od doba Svetog Save do danas jeste Srpska pravoslavna crkva, uprkos, kako se navodi, njenom unutrašnjem raznoglasju i krizi unutar savremenog trenutka. Uvodno poglavlje, pa i svi potonji tekstovi ove knjige traže zapravo uporišta prvo u sopstvenoj prošlosti, pa tek onda u iskustvima takozvanih velikih naroda i velikih civilizacija. Važno je i to što autor u uvodu daje i okvir u kome ovi objavljeni tekstovi nastaju pa i publikuju se, a to je zapravo osjećanje duboke odgovornosti, pa kako autor navodi i stida intelektualca prema problemima epohe u kojoj živimo. U tom kontekstu Ković postavlja pitanje zašto se profesori univerziteta u Beogradu koji vode ugodne, materijalno obezbeđene i profesionalno sređene živote tako retko i nevoljno izjašnjavaju o velikim temama našeg vremena. Meni je stoga veliko zadovoljstvo što su naši večerašnji gosti profesori Beogradskog univerziteta i izdavač Branimir Nešić. Dakle, pa potom profesor dr. Slobodan Antonić, profesor dr. Milo Lompar, docent dr. Miloš Jovanović i autor docent dr. Miloš Ković. Večer će otvoriti, dakle, izdavač Catene Mundi, Branimir Nešić, a onda potom i ostali gosti ovim redosledom kojim smo ih i pozdravili. Izvolite. Hvala. Glavna borba vodi se u nama. Jedno je biti poražen u ratu, a drugo dozvoliti da vam oduzmu unutrašnju slobodu i da vas pretvore u roba. Ne kaže se slučajno da onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost i budućnost. Ovo je zaista borba za duše naše dece. Istorija i ljudima iz prošlosti treba sačuvati njihov integritet. O njima treba pisati mirno i objektivno. Tu je jedina dozvoljena strast prema istini. S druge strane, putokaze za kolektivni opstanak i napredak treba tražiti u našem svetosavskom i kosovskom nasleđu. To su recepti kojih su se Srbi vekovima vrlo uspešno pridržavali. Oni moraju biti udruženi sa otvaranjem prema snažnim strujama savremenosti, prema idejama demokratije, ljudskih prava, prava manjina. Ako bolje razmislite, vidjet ćete da su Svetosavlje i Kosovski zavet nespojivi sa bilo kakvom mržnjom prema ljudima drugačije vere. Oni su nespojivi i sa nemoralnošću i korupcijom unutar jednog društva ili države. Iz ove borbe, koja se mora dobiti u nama, proisteći će i zdravo društvo, jaka država, funkcionalna ekonomija, snažne oružane snage, promišljena i uspešna diplomatija. Ovaj pasus koji sam pročitao iz knjige o kojoj večeras govorimo, profesora Miloša Kovića, je u stvari i uređivačka politika izdavačke kuće Catena Mundi, kao i specijalizovane biblioteke naše izdavačke kuće koja se zove Srpsko stanovište. I nema možda lepše misli koje su izrečene u pročitanom citatu upravo u ovoj prvoj nedelji Velikoga posta. Jer
kada profesor Beogradskog univerziteta zna i kaže da je osnova našeg identiteta upravo u Svetosavskom i Kosovskom zavetu, a ne mitu, upravo već zavetu, i kada pravimo ovu promociju upravo u prvoj nedelji Velikoga posta, mislim da bez obzira na sve sile i napade i okupacije u kojoj se Srbija danas nalazi, za naš narod ima nade. Genocid nad srpskim narodom još uvek traje. Između ostalog, pronaći ćete i to u ovoj knjizi. Traje zato što se srpski narod i dan danas optužuje da je izvršio genocide nad određenim narodima u našem okruženju. Knjiga Miloša Kovića je hrabra knjiga i ona se uklapa u krilaticu naše izdavačke kuće mislite hrabro, osetite slobodu, i mi štampamo knjige za hrabre ljude. U našoj izdavačkoj kući zaista pišu hrabri intelektualci. Naša izdavačka kuća nije izdavačka kuća koja objavljuje bilo kakve knjige. Mi objavljujemo, posebno u ovoj ediciji Srpsko stanovište, knjige angažovanih srpskih intelektualaca. Posle 70 godina jugoslovenstva, posle komunizma i neokomunizma, kroz koji smo sve prošli, posle ovog procesa globalizacije, mislim da je ovo pravi trenutak da posle 100 godina lutanja, ako se podsjetimo kada je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, dakle da posle 100 godina lutanja mi se konačno, kako kaže Miloš Crnjanski, vratimo na srpsko stanovište. Pravo da vam kažem, kada sam pre 4 godine formirao i registruo izdavačku kuću, mislio sam da ću imati dovoljno vremena da čitam i da se bavim knjigama. Nažalost, pretežno se bavim nekim birokratskim i organizacionim stvarima, ali ono što je zaista bogatstvo u životu svakog čoveka jeste, dakle, ne sad da li ima, ne znam, toliko novca ili toliko materijalnih uslova za neki život, već je bogatstvo jednog čoveka upravo u bogatstvu i raznolikosti ljudi koje poznaje. Čast mi je i dugujem veliku zahvalnost kako Milošu Koviću, i ne samo Milošu Koviću, i svim ljudima koji su do sada pisali i onima koji će pisati, jer evo, upravo u našoj ediciji Srpskog stanovište objavili smo knjige i profesora Lompara i profesora Antonića, tu je i naš uvaženi Jovan Dušanić, tu je Slobodan Reljić, tu ste svi vi, nadam se i budući naši autori u ovoj, čini mi se, najvažnijoj ediciji koju naša izdavačka kuća Catena Mundi ima. Jer ta edicija Srpsko stanovište ima za osnov, ima svoju misiju. Dakle, ne samo da štampa knjige, već da okupi i sve one srpske intelektualce, dakle, koji danas misle, danas žive, danas promišljaju, danas tragaju za nekim korenima. I upravo je ova knjiga profesora Kovića uporišta, ono što priziva sve nas da krenemo da tragamo, da vidimo koje smo to energije kao narod negde izgubili, negde zapostavili, ne bismo li u vremenu koje je pred nama, koje je vreme vrlo teško, znajući našu prošlost, bar u sadašnjosti, znali i pravili korake ka nekoj sigurnijoj budućnosti. To je, čini mi se, obaveza svih nas i svih autora koji pišu u našoj izdavačkoj kući. Još jednom hvala Milošu što se odlučio da ovu zanimljivu, značajnu i angažovanu knjigu objavi u našoj izdavačkoj kući. Hvala svima vama što ste zaista ovako velikom broju došli ovde da porazgovaramo i o knjizi i o onoj energiji i onoj ideji kakva Srbija treba da bude i koja su njena uporišta, kako našeg naroda, tako i naše države. Hvala vam još jedan put. Dame i gospodo, koleginice i kolege,
čast mi je da govorim o ovoj knjizi. Pre toga samo bih hteo da odam priznanje i izdavaču. Izdavač je pokazao koliko malo treba da bi se napravio jedan važan pomak u našoj kulturi, u našoj javnosti. Kad pogledate ovu ediciju, Srpsko stanovište, vi vidite zapravo da to nisu knjige sa nekim velikim tiražima, ali jesu knjige koje su odjedu na potpuno drugačiji način nego što je to uobičajen, pa kako hoćete i politički korektan, osvetlile našu sadašnjost, našu prošlost, pa na neki način i na drugačiji način govore o našoj budućnosti. U tom smislu možemo da zamislimo šta bi tek bilo ukoliko bi jedan alternativni način razmišljanja, koji zapravo nije alternativni, nego je prosto potisnut iz glavnog toka naše kulture, ukoliko bi on stvarno imao ozbiljnu institucionalnu podršku. Ali svejedno, snaga određenih ideja se vidi upravo po tome što njima ne treba neka posebna reklama, nego idu od čitaoca do čitaoca, od uva do uva. Dakle, jedan čitalac preporuči knjigu drugome i tako se onda čuje i za knjigu i za autora. Ovo je jedna takva knjiga za koju mislim da će upravo da živi na taj način, da će čitaoci da preporučuju jedan drugome. Reč je o knjizi koja na prvi pogled deluje ne previše ambiciozno, budući da, kako sam kaže podnaslov, su ovde okupljeni određeni publicistički radovi, novinski članci, intervjui, besede na vidovdanskim ili svetosavskim svečanostima. Međutim, pošto sam pišem i govorim za medije, za novine pre svega, znam koliko je teško zapravo kratko i jasno reći ono što treba reći, ono što čovek ima. Istina, mene uglavnom pitaju za analizu aktualnih političkih dešavanja. I tu čovek i ne može da bude nešto posebno pametan, mada treba da bude pomalo i hrabar. Ali kad ja iznesem nešto i kad nešto napišem, znam da ne postoji neka posebna opasnost da me moje kolege kritikuju. Međutim, kada istoričar hoće da kratko za novine kaže ili napiše nešto što se odnosi na nekoliko vekova srpske istorije, na period recimo od 16. veka na ovamo, kad hoće da kaže nešto što se odnosi zapravo i na opšti kontekst Evrope, pa ako hoćete i svetske istorije, kad hoće da govori o recimo 19. i 20. veku srpske istorije, da bi iz toga mogao da objasni ono što se dešava sada u 21. veku, onda je to jedan ogroman vremenski period, ogromno prostranstvo dešavanja, vrlo složenih silnica, događaja, gde istoričar stvarno mora da ima veliku erudiciju, veliko poznavanje same stvari, veliku moć sinteze i veliku moć jednostavnog izlaganja svojih nalaza, da bi to istovremeno bilo pitko i privlačno za publiku, a da njegove kolege ne bi rekli, jao, pa to je vulgarno pojednostavljivanje onoga što zapravo historiografija misli i piše. U tom smislu je ova knjiga vrlo zanimljiva, rekao bih, ne samo običnom čitaocu, nego čitaocu koji voli istoriju. I on može da tu sazna, s jedne strane, pojedinosti koje verovatno ne zna niko osim stručnjaka koji se bave određenim vremenskim razdobljem i određenim ličnostima, a opet sa druge strane može da vidi jednu sintetičku sliku istorije srpskog društva, srpskog naroda, stavljeno u kontekst evropske istorije, velikih sila, onoga što se dešavalo u 19. 20. veku i što se danas dešava. U tom smislu, evo, rekao bih ono što je, dakle, i sam pišem o istoriji, predajem predmet koji se zove istorijska sociologija na fakultetu. Imam utisak da sam od uvek, kako sam počeo da čitam, da sam čitao istorijske knjige, historiografske knjige, ali opet sam iz ove knjige mnogo toga naučio. Pojedine, ne samo detalje koje se odnose na određene istorijske događaje, nego i kada se odnosi uopšte na određene pravilnosti u istoriji. A to je ono što
mene kao sociologa posebno privlači, ono što je meni posebno zanimljivo. Kad reč o tim detaljima koje nisam znao, recimo jedan od tih detalja ovdje iznosi profesor Ković, on kaže da postoje ozbiljne sumnje kad reč o Sarajevskom atentatu, da je Poćorek zapravo general Poćorek sve organizovao da bi bio, odnosno učestvovao u tome da se stvori situacija u kojoj će Ferdinand biti ubijen. Profesor Ković navodi da je Ferdinand 1912. godine bio protiv napada na Srbiju, a čitao sam Dedijerovu 1914. godinu, da on zapravo govori da je Franja Ferdinand bio jedan upravo od onih Austrijanaca koji su smatrali da je napad na Srbiju nešto što može dovesti do kraja Habsburškog carstva, imajući u vidu da iza Srbije stoji Rusija i da bi sukob, kaže on, te dve velike monarhije, ta dva velika carstva dovelo, kaže on, verovatno i do kraja i jednog i drugoga. A onda imate, kaže profesor Ković, Poćoreka koji mrzi Srbe. On kaže da bi trebalo napisati jednu monografiju o Poćoreku, da bi trebalo nekako objasniti tu njegovu strašnu mržnju prema Srbima i onda stica neke slučajnosti koje možda nisu slučajnosti, imajući u vidu, kako profesor Ković kaže, propusta u obezbeđenju Ferdinanda, koji dovode do toga da se upravo desi to ubistvo i onda imate konačno taj razlog da se objavi Srbiji rat, odnosno da se pošalje onaj ultimatum koji je Srbija odbila. To je recimo jedan od detalja koji su meni bili interesantni. Naravno, ovo nije studija o tome, to uzgled pominje profesor Ković, ali prosto, kažem vam, knjiga je puna takvih detalja koji omogućava da vi se zainteresujete za neki problem i da možda potražite neku studiju ili neku knjigu koja će vam nešto više reći o tome. Kad reč o ovim drugim, rekao bih, opštim nalazima, oni su također vrlo zanimljivi i ja bih rekao vrlo aktuelni, pa ako hoćete i hrabri, imajući u vidu da najčešće ti nalazi govore da naša politička elita mora da bude mnogo mudrija kada je reč o odlukama koje donosi, a s druge strane i ne samo politička elita, nego i kulturna, intelektualna elita koja daje to okruženje kada je reč o tim nekim velikim društvenim ili istorijskim odlukama koje se donose u ovom društvu. Recimo, pitanje Kosova. On kaže da, profesor Ković kaže da u jednom delu, zapravo možda u glavnom delu naše elite, postoji to raspoloženje da je Kosovo samo jedan teg, ne o našim nogama, nego o našoj glavi, koji nas, eto tako, zaustavlja u našem hodu ka boljoj budućnosti, ka Europskoj uniji. I da u delu naše i kulturne intelektualne elite postoji to raspoloženje da se Kosova treba što pre osloboditi. Međutim, kaže profesor Ković, kad posmatramo istoriju, mi ćemo vidjeti da država čim postane slaba, čim njeni susedi osete da je ta država slaba, pogotovo susedi koji imaju teritorijalne aspiracije prema toj državi, pa čak ne susedi koji nemaju teritorijalne aspiracije, oni odjednom postaju kao neke hijene koje počinju da kruže oko te države. A kaže, kada država je toliko slaba da se ona dobrovoljno odrekne dela svoje teritorije, vi onda imate zapravo da vrlo brzo cela država nestane. I kao primjer navodi recimo slučaj Poljske, tako koja je 2 puta deobom jednostavno u 18. veku nestala, ili još upečatljiviji slučaj Čehoslovačke, tako, koja je 1938. godine se dobrovoljno odrekla Sudetske oblasti i kaže profesor Ković, pa koliko je prošlo od tog dobrovoljnog odricanja Sudeta, koliko je prošlo od toga kad su Nemci ušli u Sudete, do trenutka kada su Nemci ušli u Prag. I to je ta logika istorijskog, ako hoćete, međunarodnog zbivanja, da zapravo država ne sme da se odriče, ne sme dobrovoljno da se odriče dela svoje teritorije, jer se to jasno prepoznaje kao slabost države i posle toga zapravo imate jednu vrstu otvorenog poziva da se nastavi sa čerupanjem države. Baš je primjer Čehoslovačke dobar, čak i Poljska je učestvovala na kraju u čerupanju Čehoslovačke kada je ona bila na izdisaju. Ovakve i druge nalaze koje se tiču i prošlosti, ali još više sadašnjosti, pa ako hoćete i pouke koje se odnose na budućnost, prosto pokazuje zašto je jedan sintetički pogled na
istoriju ne samo srpskog naroda, nego i Balkana i Evrope važna da bi mogli da situiramo, ako ne svoje probleme, onda rešenja svojih problema. Moglo bi se još dosta govoriti o ovoj knjizi. Neka od tih nalaza, neka od tih sugestija su odlične, ja se potpuno slažem sa njima, iako one nisu uobičajene. Recimo, jedan od tih sugestija ili nalaza da demografska kriza, kada je reč o srpskom društvu, koja je tako ubrzano i bukvalno tako izumire, i mislim da je Čedomir Antić čak izračunao, da li stvarno ili u šali, godinu kada će Srbi da nestanu kao narod, ako se nastavi ovi demografski trendovi. Profesor Ković kaže da problem te demografske krize u kojoj se nalazi Srbija, pa i srpski narod, nije toliko materijalne prirode. Naprotiv, i to je potpuno tačno, Srbi su imali odličnu, tako da kažemo, demografsku i populacionu sliku, onda kad su bili mnogo siromašniji, i to možemo da vidimo recimo po popisima, i 48. godine Srbi tada sigurno nisu bili bogatiji nego što su danas, a tada je bilo 3 dece po ženi. Je li tako? A profesor Ković kaže da je zapravo glavni problem u tome što je nestala jedna vrsta etosa, uverenja, pa i vere, koja je dovodila upravo do toga da je postojao taj vitalizam kod jednog naroda, pa i vitalizam u porodicama. I kaže profesor Ković, pogledajte danas u svetu, tamo gde postoji vera, tamo gde postoji jaka vera, tamo je mnogo dece. Tamo gde nema vere i gde postoji neka vrsta bezverja, je tako, tamo i nema dece. Ove slične nalaze jako na neki način deluju generalno. Oni su, mislim, vrlo važni upravo zbog toga što pobuđuju na razmišljanje. I ono što želim profesoru Koviću, sa kojim sam imao sreću da sarađujem na jednom projektu, to je ovaj projekat Srbije 1903-1914. godine, i znam koliko je on vredan i predan i koliko ova knjiga nije tek tako ispala slučajno. Dakle, tu su godine marljivog rada jednog istoričara, marljivog rada. Zatim dolaze godine kada iz tog rada nastaju određene sinteze i onda dolazi ta sposobnost da jednostavno iznesete određene ideje. Dakle, želim profesoru Koviću da nastavi tim putem koji je do sada išao. To je važno ne samo za historiografiju, istorijsku nauku i uopšte za društvene nauke u Srbiji. To je važno i za našu javnost i ja se nadam da će profesor Ković u narednih nekoliko godina objaviti još nekoliko ovako dobrih i važnih knjiga. Svojom knjigom Uporišta Miloš Ković je prevashodno ostavio svedočanstvo o sebi kao angažovanom intelektualcu. Angažovani intelektualac, to je nešto što je na izgled potpuno nestalo sa duhovnog horizonta i kao da je zauvek napustilo i naše iskustvo i naše razumevanje stvarnosti. No, Miloš Ković je dao nekoliko vrlo uverljivih i u ponečemu besprimernih svedočanstava o angažmanu kao bitnoj pretpostavci intelektualnog poziva, a jedno od njih, svakako ne najznatnije, jeste i ona pozitivna uloga eksperta koju je on prihvatio i časno izvršio u okviru suđenja Haškog tribunala u procesu generalu Mladiću, kada je snagom svoje argumentacije osporio čitav niz zlonamernih i predrasudnih stavova koji su tamo izneti. Takva jedna odluka u ovim okolnostima u kojima živimo i u kojima se mnogi takav gest evidentira za duže vreme i sa dužim posledicama, pokazuje da u životu intelektualca postoje etape koje na neki način predstavljaju raskrsnice njegovog delovanja i utiču na njegovo
razumevanje i u javnosti, kao što utiču i na njegovo samorazumevanje. Taj drugi moment, kao moment samorazumevanja, ostavljen je ovde u ovoj knjizi u njenom pritajenom luku, gde se ispod različitih iskaza oblikovanih u tekstovima različite vrste, bilo u člancima ili ponekad raspravama, do produbljenih ili kraćih intervjua, pokazuje da jedan angažman u okviru duhovnog profila ima svoje konstante. Kada je reč o ovoj knjizi, možemo izdvojiti nekoliko takvih konstanti. Prva bi bila visoka svest o pozivu istoričara. Miloš Ković neguje shvatanje o dužnostima istoričara i to na dva plana, na intelektualnom i na moralnom. Na intelektualnom planu on dužnost istoričara vidi u tome da što je moguće preciznije u jednoj tradiciji Beogradske historiografske škole što objektivnije ukaže na činjenice kao takve i to se u nekim od ovih tekstova može precizno utvrditi, da bi u tom intelektualnom horizontu negde na rubovima mogli da pronađemo i delove svesti o tome da istoričar po prirodi duha vremena u kojem se oglašava mora da zađe za obale samoga istorijskog saznanja ka drugim tradicijskim nizovima koje pripadaju čovekovom iskustvu. U moralnom smislu on smatra da je dužnost istoričara da odgovori svom intelektualnom pozivu i da zastupa određena saznanja koja je svojim intelektualnim radom uspeo da stekne u javnosti. Taj drugi moralni aspekt je veoma važan zato što nije dovoljno znati, nego je neophodno zastupati ono što se zna. Premda to izgleda samo razumljivo, razlike su velike, zato što je mali broj ljudi spreman da izloži celinu svoje egzistencije u zastupanju svoga mišljenja. U tom smislu poziv istoričara je Ković razumeo sa velikim osjećanjem dužnosti i sa jednom samosvešću koja odslikava njegov intelektualni profil. Kad je reč o nekim konstantama njegovoga mišljenja, u ovoj knjizi ćemo pronaći nekoliko čvornih mesta u kojima se pojavljuju raskrsnice našeg istorijskog i ukupno kulturnog kretanja. Prvo takvo pitanje moglo bi se izdvojiti kao pitanje jugoslovenstva. Jugoslovenstvo se posmatra u optici jednog kretanja čiji je ishod negativan, ali čiji sadržaj nije nužno morao biti takav, a svakako nije bio takav za one koji su koncept jugoslovenstva u izvesnom smislu u srpskoj intelektualnoj klimi oblikovali u periodu pred Prvi svetski rat. Taj moment je od značaja i mogo bi se tome u prilog reći da mi imamo jedno kretanje tokom celog 19. veka koje bi u drugim sredinama i kulturama bilo saobrazno onome što bi jugoslovensko kretanje odslikalo kod nas. Ako uzmemo kao ilustraciju, a ne kao direktnu potvrdu, strukturu kretanja u skandinavskim zemljama, mi ćemo recimo videti da imamo i tu koncept nacionalizma, recimo kod Norvežana, koji u jednom trenutku ide ka konceptu skandinavizma, da bi se u trećem stepenu pojavio u obliku pangermanizma. To je slično kretanju koje mi u 19. veku imamo kod nas, dakle recimo srpskog nacionalizma, koji u narednom koraku ide ka jugoslovenstvu, što bi bio neki korelat ovome što nazivamo skandinavizmom, a u trećem stepenu onome što možemo nazvati sveslovenstvom, što je imalo velikih odjeka polovinom 19. veka, kad je reč o kongresima u Pragu i Moskvi. Dakle, ta vrsta kretanja
koje jugoslovenstvo donosi u našu stvarnost pripada jednoj opštoj evropskoj konstanti i ono je svakako lebdelo pred očima intelektualaca koji nepodeljeno imaju Vukovićeve simpatije, a to su intelektualci slavne generacije pred Prvi svetski rat, prevashodno okupljeni oko koncepta moderne i oko srpskog književnog glasnika. U tom smislu mi se čini da bi mogla rasprava da ide i u jednom drugom pravcu, da se dakle podvrgne preispitivanju omiljena predstava u našem javnom mišljenju o tome da su u Jugoslaviji svi Srbi bili ujedinjeni. To je stvar koja bi mogla da podlegne raspravi, zato što premda su svi Srbi najvećim delom živeli u Jugoslaviji, veliko je pitanje njihove ujedinjenosti, jer je taj moment podrazumevao mnogo širi postament na kome bi se ta ujedinjenost mogla uspostaviti, o čemu takođe ima mesta u ovoj knjizi na koje se možemo osloniti, a taj postament bi bio kulturni. Dakle, da li je Jugoslavija bila moguća kao jedinstvena kulturna podloga? To je po mom mišljenju pitanje na koje mi možemo dajemo različite odgovore. Drugo pitanje koje se pojavljuje u horizontu onoga što se u ovoj knjizi vezuje za način mišljenja Miloša Kovića jeste prevashodno pitanje komunizma. Priroda jugoslovenske tradicije u izvesnom smislu zamračuje samo pitanje komunizma i na nekolikim mestima je Ković vrlo snažno naglasio negativni impuls komunističkog jugoslovenstva i to je nešto o čemu bi moglo da se doda da je to jedna čitava tradicija u našem mišljenju, o čemu takođe ima elemenata u ovoj knjizi na koje možemo uputiti, i da ta tradicija bi mogla da unekoliko dotakne treće pitanje kojim se Ković bavi u ovoj knjizi i koja pripada okosnici njegovoga, da kažem, mišljenja o istoriji, a to je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta. Naime, Ković je sklon da snažnu prednost da generaciji pred Prvi svetski rat i da u izvesnom smislu nju uzme kao obrazac jednoga ponašanja i delovanja koje je intelektualno i moralno odgovorno. I tu se malo šta može dodati. Ta generacija je postigla izuzetne rezultate i na kulturnom, i na institucionalnom, i na umetničkom planu. Ono, međutim, gde bi mogla da se unese jedna nijansa, jeste da i prva generacija posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, poznata pod imenom modernističke generacije, ulazi u sličan kulturni model koji bi morali da razumemo kao obuhvatni ritam jedne kulture. Dok je generacija do Prvog svetskog rata institucionalno oblikovala nešto što bismo nazvali normom ukupnog kulturnog života ili paradigmom, dakle izvesnim zbirom vrednosti i saznanja koje obeležavaju magistralni tok, dižući ga na veći civilizacijski nivo, dotle je modernistička generacija obavila dalekosežnu i neophodnu kulturnu negaciju tog normiranog sveta, ali tako što mu je dala drugu perspektivu. Tek ta dva ritma, dakle ritam moderne i ritam modernizma, obeležavaju integralni kulturni prostor srpske kulture na početku 20. veka. Zašto mi se čini da je to važno? Zato što naši modernisti nisu bili jugoslovenski kulturno oblikovani. Oni su svi u Jugoslaviju došli sa različitih delova teritorija, bilo Habsburške monarhije ili čak Osmanske imperije, bilo iz Kneževine Srbije, i oni su praktično to prethodno iskustvo uneli u svoju modernističku dimenziju sveta.
recimo Dragiša Vasić iz Gornjeg Milanovca, ili Crnjanski iz Banata, ili Andrić iz Habsburške monarhije. Dakle, to su tri različita kulturna prostora i njih nije oblikovala u suštini Jugoslavija. Pravi jugoslovenska plodovi su tek posle Drugog svetskog rata. Oni su politički bili Jugosloveni i to su bili svi, nema tu nikakvih izuzetaka, ali kulturološki to nisu bili. A ipak su izvršili negaciju ove norme. I ta dva ritma su bitna zato što ona pokazuju kako kulture funkcionišu. One moraju da imaju jedan normativni i jedan perspektivizujući element da bi se mogle dalje razgrnavati. Tek su nadrealisti ovaj moment perspektivizacije kulture preveli u njenu negaciju. I tu onda dolazimo u jednu tradiciju komunističkog načina mišljenja, koja će opstati posle Drugog svetskog rata, koja će, dakle, počivati u jednoj liniji srpskih nadrealista, koji su potpuno negirali srpsku građansku i kulturnu tradiciju, ne priznajući, recimo, iz srpske poezije, osim Disa i Laze Kostića, ništa, istovremeno negirajući kompletnu kulturnu egzistenciju. To je zapisao Slobodan Jovanović u svojim poznim tekstovima posle Drugog svetskog rata, koji su verovatno i najzanimljiviji kod njega, gde on rekapitulira celokupno iskustvo svoga dugog života. On je rekao, komunisti su između dva svetska rata negirali sve. To je ključno da se razume. A modernisti nisu negirali, nego su perspektivizovali. U čemu je razlika? U tome što prvo, nijedan srpski modernista od najradikalnijih nije bio komunista. Ni Vinaver, ni Crnjanski, ni Todor Manojlović, ni Momčilo Nastasijević, ni Rastko Petrović. To su najmoderniji duhovi srpske kulture 20. veka i apsolutno su svi završili posle 45. kako se tad govorilo, na đubrištu istorije. To je prvi moment koji je bitan, dok su svi nadrealisti, i Davičo, i Marko Ristić, i Dušan Matić, i ostali, da ih ne nabrajam sve, Vučo, bili vezani za komunistički pokret, vezani za negaciju građanskih tradicija, do kojih je Miloš Vukoviću s razlogom u ovoj knjizi veoma stalo. To je linija koja dovodi do filosofije Palanke i to je linija koja vrhuni u takozvanom drugosrbijanskom konceptu kulture. To je jedan kontinuitet. Ime tog kontinuiteta je negacija. On se oslanja na modernističku osporavanje norme, dakle na osporavanje Dučića i Rakića, kako su i, recimo, Crnjanski i Vinaver izvodili, ali u svom rezultatu ne može da ponovi ništa od modernizma. To je ključno. Nijedan, dakle, nadrealista ne može da postigne umetnički rezultat kakav su postigli modernisti. Tako da se meni čini da u ovoj diskusiji koju je Ković ovde veoma lepo postavio o kontinuitetima i diskontinuitetima, treba uzeti u obzir ova dva neophodna ritma za jednu kulturu. Dakle, ritam koji je na neki način normativni, koji sprečava da se čitava kulturna slika raspe i iščezne u fragmentarnosti, i drugi ritam koji sprečava okoštalost, petrifikaciju i izvesnu nesposobnost za stvaralaštvo koje se pojavljuje unutar tog procesa normiranja. Takođe mi se čini veoma zanimljivim jedno razmatranje uloge Rusije u srpskoj istoriji. To je jedan članak poduži koji je Ković napisao 2009. godine u Ninu i koji je, naravno, kao i sve ovde što je napisano, vrlo promišljeno i valjano urađeno, ali sam zažalio što nije pomenut jedan članak Svetozara Miletića, Istočno pitanje iz 1863. godine, vrlo dug članak od nekih 40 strana, gde Miletić razmatra istočno takozvano pitanje, odnosno sudbinu Evropske Turske koja će se raspasti, i gde on vrlo precizno odvaja interese balkanskih hrišćana, ulogu Rusije i ulogu ostalih hrišćanskih sila u rezultanti dejstava, gde precizno pokazuje da će rešenje morati da bude ono koje je iznedrio Balkanski rat, i gde između ostalog ukazuje na čitav niz različitih kompleksa tema
koji uključuju nešto od ovoga o čemu je Ković ovde raspravljao, a zažalio sam najviše zbog toga što je Svetozar Miletić to pisao kao aktivni političar, vođa omladinskog pokreta, i taj pogled na istoriju jednog aktivnog političara, to poznavanje činjenica, to razmatranje Pariskog ugovora kao rezultata Krimskog rata iz 1856. godine, posledica na srpsku istoriju, to je nešto što impresionira svojom dalekosežnošću, produbljenošću i pokazuje kakve smo mi ljude imali u politici i kako se moglo misliti dok se moglo misliti i dok se govorilo sa srpskog stanovišta. Ta tradicija jeste nešto čemu je Miloš Ković ovom knjigom dao svoj doprinos i to je nešto što će ostati kao pečat Miloša Kovića kao angažovanog intelektualca. Hvala. Možda nije sve tako crno kao što sam ja ovih dana, čitajući knjigu, nesumnjivo važnu knjigu Miloša Kovića, mislio malo pod utiskom dešavanja ovih poslednjih par dana u regionu, a opet vođen idejom da je Srbiji preko potreban mir, da bi izgradila, da bi imala kontinuitet i izgradila neka uporišta. I sad slušajući sve ove prethodnike i juče, završavajući poslednje članke u ovoj knjizi, pada mi na pamet da možda ne treba da smetnemo suma da smo mi u principu deca srpskog poraza. Naši životi, svih nas, nezavisno sad manje ili veće razlike u godinama, jesu obeleženi nečim što je strahovit srpski poraz poslednje decenije prošlog veka i koji se nažalost nastavlja u ovom novom milenijumu. I da verovatno svi mi pod tim utiskom razmatramo i promišljamo i diskontinuitete i kontinuitete srpske istorije i možda malo crnje gledamo na stvari nego što bi morali. Pada mi na pamet možda optimistička misao, ali kad zamislim samo jednu pobedu moguću u budućnosti, političku, vojnu, neću da pominjem vojnu, ali bilo šta što bi nam vratilo malo samopouzdanja, verovatno bismo mnogo drugačije razmišljali o svim ovim temama, važnim temama koje Ković otvara u svojoj knjizi. Već si pomenuo vojnu. Da. Pa zato što, ajde, ostavit ćemo to za drugi put. Ali nisam što te ovako da počnem, slušajući profesora Lompara i profesora Antonića i vraćajući se malo na tam svoje razmišljanja od ovih dana prethodnih, stvarno mi se čini da negdje ipak treba da sačuvamo tu činjenicu u glavi da smo deca specifičnog konteksta, a da se kontekst ponekad da promeniti brže nego što se misli. I da kažem, ceo naš pogled na našu istoriju, naše probleme može da se promeni vrlo brzo. Ali, ajmo od početka. Prvo je velika zahvalnost Milošu Koviću na pozivu, izuzetno mi je zadovoljstvo i čast da učestvujem u promociji ove knjige i ovako dobrom i pristojnom društvu, ali moram da se zahvalim i izdavaču, dakle izdavačkoj kući Catena Mundi, i tu je Brana Nešić, jer mi se čini da radi izuzetno važan posao u proteklom periodu, izdaju neverovatno važne knjige i zapravo Catena Mundi je jedna od tih izdavačkih kuća, odnosno projekata, poduhvata koji direktno utiču i učestvuju u izgradnji i održavanju srpskih uporišta. Sad zašto kažem u izgradnji i održavanju? Jer ako kažem izgradnji znači da ih nemamo, ako kažem održavanju znači da ih zapravo imamo, što je neka vrsta paradoksa. I zapravo Miloš Ković u svim ovim člancima, esejima, besedama, intervjuima i naučnim radovima, odnosno radovima koji su na ivici između publicistike i nauke, se bavi upravo time. Bavi se stvarima koje Srbija ima, koje Srbija nesumnjivo posjeduje, a koje opet Srbiji strahovito nedostaju danas. I pre nego što se vratim na sadržaj tih stvari koje Srbija ima, a ujedno je nedostaju i strahovite su posljedice tog nedostatka, krenuo bih od nečega što opet je pokazatelj nekog sunovrata našega, to je isto stvar koju Srbija ima, koja nedostaje, a reč je o hrabrosti. Više ovde ljudi je reklo, počeo od Brane Nešića, ali mislim da je Slobodan Antonić takođe to pomenuo, da je ova knjiga hrabra knjiga. Ja ću podeliti i delim taj sud da se radi o hrabroj knjizi i hrabrim stavovima, ali to konstatujem sa žaljenjem. Tužna je zemlja i nespremna je zemlja gde je elementarna istorijska istina o njenoj slavi, njenoj veličini, o njenom istorijskom putu, hrabrost, odnosno iskazivanje tih stavova predstavlja hrabrost. I jako mi je žao, i htio sam da citiram ono što je naš uvodničar citirao, tih par rečenica iz predgovora koji je Miloš Ković napisao o tome da bi uloga jednog profesora fakulteta
ili ti Beogradskog univerziteta trebalo da bude malo veća i da bi trebalo da bude više ljudi koji se javno angažuju u ovakvim vremenima nego što ih ima. Nažalost, ih ima premalo i očigledno postoji neka obrnuta srazmera između hrabrosti koju ovaj narod uvek pokazivao u ratnim okolnostima i neke vrste, i bit ću ovde relativno oprezan, neke vrste straha, relativno oprezan, kukavičluka za koje smo sposobni, odnosno koje pokazujemo u mirnodopskim uslovima. Prosto nevjerojatno, Slobodan Antonić je rekao hrabrost i onda je rekao, ali neće mi se ništa desiti ako neke stavove kažem. E onda zamislim koliko je ljudi, pa i ne tako davno i prošlosti, izgubilo glavu, nogu, ruku, boreći se za ovu zemlju, a mi sebe preispitujemo i pitamo se da li će nam nešto faliti u karijeri, u lagodnom životu, u platici na fakultetu, ako iskažemo neki stav da Mladić nije zločinac, da se u Srebrenici nije dogodio genocid i tako dalje i tako dalje. I sve te stavove Miloš Ković jasno i glasno izražava. I na tome mu hvala. To, nažalost, danas jeste hrabro i to nije najmanja vrlina Miloša Kovića. Karakterna osobina koja se, nažalost, kaže, malo izgubila i na tome mu treba odati u svakom slučaju priznanje. Ja to radim sa zadovoljstvom ovog puta javno. Sad se vratim na sadržaj knjige. Sam Ković kaže u predgovoru, naravno, to je zbirka, zbornik tekstova, eseja, intervjua, njegovih publicističkih i njegovog javnog angažmana. I ima tu neko, naravno, ponavljanja. I zapravo, kažem, sve se vrti oko te ideje da Srbiji nedostaje ono što zapravo već ima. A to su uporišta. I dokaz da su to uporišta, da to nedostaje i sam naslov knjige, i sam Kovićev angažman. Miloš Ković vrlo jasno određuje šta su naše uporišta i to se prilama kroz mnogo tekstova, dakle, od Svetog Simeona, Svetog Save, od Kosovskog zaveta do Siteja, Karađorđa, oslobodilačkih ratova 912. 918. Znam da je pokojni Sveta Stojanović imao sintagmu malo veliki narod za Srbe, pa je dodavao te elemente koji čine od malog naroda, demografski, ekonomski, vojno malog naroda, jedan veliki narod. Pa je pominjao Staljinu, ne izrečeno 48. godine, pa 99. agresija NATO pakta i naša odbrana od NATO pakta i niz drugih stvari koje nas zaista, i toga treba da budemo svesni, zaista razlikuju od mnogih naroda. Ja ću sad biti krajnje neelegantan, pa ću pomenuti nešto što sam ja radio u svojoj doktorskoj disertaciji baveći se albanskom nacijom. Postoji jedna francuskinja, Nathalie Cleje, nije bitno, koja je možda uradila najbolju studiju o albanskom nacionalizmu, odnosno o poreklu albanskog nacionalizma. I čita albanski, u Srbiji takva knjiga, tog kvaliteta ne postoji. U velikoj biblioteci knjiga koju imamo o Albancima, albansko-srpskom sukobu, takva knjiga ne postoji, takva sociogeneza ne postoji. I ona čita albanski, navodi niz tih albanista, kako ih ona naziva, dakle, ljudi koji su se bavili albanskim, koji su promovili se, koji su bili albanski nacionalisti. I sjećam se tog citata, da li neko od braće Frašeri, nije bitno, ili Frešeri, ja ne znam tačno kako se izgovara, kada su govorili u jednom istorijskom kontekstu 1912. kako neće sad da se bore ni protiv koga, jer su ti protiv kojih treba da se bore jači od njih. Onda dođem do te spoznaje da mnogi narodi zapravo nikad ne idu protiv jačeg od sebe. Nema puno primjera u istoriji naroda poput našeg naroda da ponekad ne pitamo za cenu, nego shodno i Kosovskom zavetu i slobodarskom duhu krenemo u boj zato što smatramo da postoji neka svetinja koju treba braniti. Ovo nije nikakva patetika. Ovo su činjenice. Ja ne znam, ovde profesor Lompar, profesor Ković, tu i profesor Antonić i Brana Nešić, sam davno čuo izreku, možda postoji u Srba, ja je do sad nisam čuo, Rumuni imaju tu izreku, pognutu glavu mač ne seče. Ne znam da li ima kod nas, da li koristimo, ja nikad nisam čuo. Prosto, u tom smislu nemaju svi narodi podjednako slavnu prošlost. I o toj slavnoj prošlosti Miloš Ković neprestano govori u svojoj knjizi. Tamo gde se javlja problem. I zašto Miloš Ković to radi? I zašto je ima pravo to da radi? I svaka mu čast na tome što mi u svu tu slavnu prošlost i te žrtve i krvlju natopljeni Balkan danas 2017. godine živimo u situaciji jednog potpuno dezorijentisanog naroda. Mi radimo svi sa studentima, imamo taj kontakt. Znate, kad vam dođe student kome treba da objašnjavate da je ćirilica srpsko pismo, da vam objašnjavate da latinica nije izvorno srpsko pismo, da su dokumenti srpske moderne države svi bili pisani na ćirilici. Ćiriličko pismo je naše pismo. I student vas gleda onako sa određenom nevericom. Zašto to pominjem? Zato što mi danas, 2017. godine, nakon toliko vekova borbe za slobodu i svega što je pratilo tu borbu, nemamo konsenzus oko elementarnih stvari. Šta je naše pismo? Kakav je naš odnos prema bliskoj istoriji, prema daljoj istoriji? Da li Milošević zločinac ili ne? Da li je Ratko Mladić zločinac ili ne?
To je ta drugosrbijanska isto putanja koja je odvela sve u drugu stranu. Ali ne samo to. Dakle, mi smo danas narod koji je dobrim delom razmagnetisao svoj kompas, koji dobrim delom nema svoju busolu i koji onda tako tovori na vetrometini istorijskoj, pa zato vjerojatno Evropa nema alternativu i zato ne promišljamo svet u kome živimo. Dakle, nevjerovatna situacija da narod koji ima sve uslove i sva uporišta, da ima jasan stav, kako Milošković kaže, polaznu tačku u nekom intervjua, mi polaznu tačku nemamo. I zato moramo da radimo na tome i to je jedna od velikih sjajnih vrednosti ove knjige koju bi zapravo trebalo svako da ima i da daje mlađim generacijama. Ja ću završiti s jednom stvari koja na prvi pogled deluje manje važno, tiče se odnosa Miloša Kovića prema međunarodnim odnosima, ali zapravo se vraća na tu ideju da moramo da budemo svesni te prošlosti, da budemo svoji, da budemo ponosni i da stvari sagledavamo, kako kaže Miro Lompar, citirajući Crnjanskog sa srpskog stanovišta. Miloš Ković voli međunarodne odnose, voli istoriju međunarodnih odnosa, poznaje autore, ja kao neko ko predaje međunarodne odnose, isto to znam, dakle, poznaje autore međunarodnih odnosa, tu se pominju njegovim intervjuima i Morgenthau, i Aron, doduše malo u drugačijem kontekstu, i mnogi drugi, Imir Šajmer, i mnogi drugi autori. I Miloš Ković tu daje pravac jedne normalne, zdrave nacije, sigurno u sebe, zato što je sigurna i svesna svojih uporišta. Ispoljava jednu mudrost. U promišljanju međunarodnih odnosa insistira, i to su pojmovi koji se vraćaju u njegovim intervjuima, na trezvenosti, na racionalnosti, na promišljenosti. I jedna od stvari koja je vrlo zanimljiva i koja se meni dopada i pokazuje da on sam nema nikakav kompleks niže vrednosti, inferiornosti, kakav ponekad neki Srbi mogu da imaju prema inostranstvu i velikim silama, koje god da su velike sile u pitanju. U par intervjua i razgovora se pominje baš Rusija. I tu Miloš Ković nije od onih koji, znate, kažu, majčica Rusija, hajmo da se potpuno priklonimo njima. Ne. Konstatuje da postoji pozitivan stereotip Rusa o Srbima, kao činjenica koju treba iskoristiti na najnormalniji, pozitivniji način, ali isto tako ne zaboravljaju da je Rusija imperija i da treba i sa njima postaviti odnose u ravni srpskog interesa, srpskog stanovišta i eventualno iznalaženja zajedničkog jezika. Dakle, ta vrsta odsustva kompleksa, ta vrsta sigurnosti u sebe, koju mogu da pokažu često velike nacije, Francuzi, Englezi, koji vratno aristokratskom nekom sigurnošću gaze svetom, to je nešto što nama neverovatno nedostaje u političkom životu, u odnosu prema strancima. Ja i danas, izvinjam se za ovaj banalni primjer, ali zapravo to je ono o čemu Miloš Ković govori. I danas mi nije jasno, moram da vam priznam, zašto srpski političari idu toliko po stranim ambasadama i zašto kada ih primaju na razgovore u sred Beograda o političkoj situaciji govore na stranom jeziku. 90% srpskih političara voli da govori na stranom jeziku, ako ništa da bi pokazala da zna neki strani jezik. Što je zapravo pokazatelj ne sigurnosti i znanja, nego najobičnije kompleksa inferiornosti i nedovoljnog utemeljenja u onom što jesu srpska uporišta. Zašto to nije tako? To je vjerojatno ta problematika kontinuiteta i diskontinuiteta. Mnogo je bilo diskontinuiteta ideoloških i bioloških u našoj istoriji, da bismo možda imali tih 50-100 godina mira da se izgradimo i da tu sigurnost steknemo. Ja se nadam da ćemo konačno imati taj mir. Nisam u potpunosti optimista s obzirom na okolnosti. Ne sad toliko međunarodno koliko regionalno, to je sad druga tema i druga priča. Do tada ono što radi Miloš Ković i svi mi zapravo ovde okupljeni, to je jedini način, jedina borba koju možemo da imamo i da sprovodimo, jeste nužno i konstantno podsjećanje. Prvo, kao što kaže, parafraziraću Miloša Kovića, da je borba u našim glavama, da je naša sudbina u našim rukama i da treba da tom rešavanju pristupimo svesni naše istorije i ponosni na nju. Dakle, da budemo svoji i da u tome sasvim trezveno nađemo svoj put. U tome je velika vrednost ovih silnih članaka, hrabrih, nažalost. Ne bi trebalo da se to kvalifikuje kao hrabrost, ali u ovom kontekstu jeste i što govori mnogo o našem kontekstu i našem stanju duha. Ja mu na tome neizmerno sam mu zahvalan, ovo će biti svakako knjiga koju će moja deca čitati, a verujte mi, i nadam se da se autor neće naljutiti, jedan od tekstova koji je na mene ostavio najveći utisak jeste upravo predgovor. I evo, zaista za kraj, dozvolite mi, to će trajati 15 sekundi da ga pročitam, jer znam da je iskren i to mi, ja inače nisam ni malo pesimista i verujem da ćemo sagraditi državu kako zaslužujemo istorijski, ali to mi samo potvrđuje taj moj optimizam.
citiram. Osjećanje stida koje traje duže od 2 decenije, to je taj kontekst u kome sam govorio, koji nas je vratno natrada. Dakle, osjećanje stida koje traje duže od 2 decenije bilo je glavni motiv nastanka tekstova koji su ušli u ovu knjigu. Ono što se u našem dobu dogodilo sa Srbima i Srbijom ne služi nam na čast. Naši potomci imaće sva prava da nas pitaju zašto smo raskrmčili dedovinu, gde smo bili i šta smo radili dok nam je zemlja uništavana, dok je sramoćena i dok je išla iz poraza u poraz. Izlaskom iz kabineta i ulaskom u javni prostor sa svim iskušenjima koje to donosi, želeo sam samo da mogu svojim sinovima sutra da pogledam u oči, da mogu da im kažem da sam sapet svojim vremenom i možda svojim zabludama za našu zemlju činio najbolje što sam umeo i mogao. Nek uradimo svi to i bit ćemo na više nego dobrom putu. Hvala vam. Možda bi bilo dobro da nastavim tamo gde je u stvari Miloš završio ovo što je rekao i da krenem u stvari upravo od tog osjećanja stida i osjećanja odgovornosti. Dakle, reč je zaista o nekom osjećanju stida, pre svega pred, hajde, makako to možda nekima danas zvučalo patetično, prema onima koji su bili i prema onima koji će doći. Za mene je, i tako sam i pisao ovaj predgovor, u stvari ključno bilo pitanje šta ćemo sutra mi reći svojim potomcima kada nas budu pitali gde smo bili i šta smo radili, kada nam je država rasturena, kada smo javno oblaćeni, kao sinonim, kao nacija, kao kolektivitet, kao sinonim svega najgoreg, kada smo opljačkani. Šta ćemo odgovoriti? Šta smo činili, šta smo radili? A opet, shvatio sam u stvari da sam ceo taj predgovor pisao naknadno kada sam to pročitao, kada je to već oštampano, kao neku vrstu pravdanja. Zašto sam napisao ovu knjigu? U stvari, bio sam vrlo često u poziciji da se pravdam pred svojim kolegama sa univerziteta. Zašto sam ušao u taj javni prostor i zašto se pojavljujem na televiziji i zašto dajem intervjue u trenutku kakav je današnji. A nikada mi, evo do večeras, dok nisam počeo u stvari da slušam uvažene govornike večeras, i nije palo na pamet u stvari da bi je trebalo da ja njih pitam gde su bili, šta će reći sutra, šta su uradili u svom vremenu i kako se usuđuju da me to pitaju. I u stvari šta je hrabrost? Da li je u stvari hrabro što čine ono što čine Miloš Jovanović, Milo Lompar, Slobodan Antonić i Brana Nešić, ili u stvari hrabrost ono što oni čine kada ćute? Šta je hrabrost? Nekada nam se čini da je u stvari lakše ići linijom manjeg otpora i prećutati. A u stvari biramo teži put. I kako to reče jednom Svetomir Bojani, naš uvaženi psihijatar, kaže, naravno u nekom drugom kontekstu, kaže, lako je u stvari biti dobar. To je u stvari lako. Ljudi koji, naravno, to ne znači da smo mi svi dobri, ali govorimo o hrabrosti, ja bih to preveo kao lako biti hrabar. Ljudi misle da je lakše ako prećute i ako puste, a tek će onda platiti mnogo veću i težu cenu. Odnosno, nateraće svoju decu da plate tu cenu. Ako kažu ne damo Kosovo, i ako treba nešto da se rešava, da to rešava naša generacija. Ili ako kažu dajte da se mi pomirimo, da mi to sve sredimo, nije bitno, da onda sačekamo tu ekspanziju Velike Albanije negde kod Bujanovca ili Niša, pošto autoput ide prema Nišu, kao što vidimo, i da onda to prebacimo svoje deci. Pa šta je onda hrabro? Kako onda odgovoriti sutra tom detetu kada obuče uniformu, kada krene? Je li to hrabro kada vas pita, a šta si ti, oče, uradio da se ovo ne dogodi? Dakle, šta je hrabrost u stvari? I šta je pozicija ljudi sa univerziteta? Evo, zašto ćute? Ljudi koji su, evo, ja to nisam napisao u knjizi, ali koji su zaista zaštićeni kao beli medvedi, jel? Tako mi obično kažemo. Jedan prijatelj, kolega je, kaže, da je razgovarao sa predsjednikom Republike i da mu je rekao, kaže, posle redovni profesora na univerzitetu, vi verovatno imate najbolji posao, najbolju platu, tako mu je rekao. Možda taj kolega malo precenjuje sa sociologije svoj položaj. Ali zaista šta te ljude, uopšte šta ih sprečava?
Šta ih zaustavlja? Uopšte, ako o tome govorimo, šta je srpska tradicija? Vratit ću se na to. Ako smo potomci, mi bar istoričari, Stojana Novakovića ili Slobodana Jovanovića, naravno reći da smo njihovi potomci, to je možda već pretenciozno danas, ali ako govorimo o Stanoju Stanojeviću, o bilo kome od tih velikana, da li su se ti ljudi zatvarali u svoje kabinete? Ili su javno svedočili onome u što veruju i za to plaćali cenu? Dakle, ako reći angažovan intelektualac, pa kada pogledate Jovan Cvijić ili Vladimir Ćorović, Vasije Popović, ako se držim istoriča, pa sve su to ljudi koji su platili svojim životima, kada je to bilo potrebno. Dakle, da li u tradiciji ovo ćutanje i zatvaranje u 4 zida? Neko bi rekao možda bolje za neke ljude što ćute danas na univerzitetu. Vjerojatno u tome ima istine. I ja zaista nemam iluziju i ne verujem zaista da su istoričari ili sociolozi ili filozofi ili istoričari književnosti ti koji bi trebalo da vode ovu državu. I ne verujem da intelektualci možda u nekim trenucima bolje znaju šta činiti od političara. Politika je ipak profesija, koliko možemo da vidimo. Tu je potrebna doza zdrave pameti, razuma i naročito iskustva. Ajde da kažem, istoričari su vrlo skloni tome da prednost daju svojim idejama, svojim teorijskim konstrukcijama u odnosu na realnost. Tako da se postavlja pitanje možda i uloge takozvanih angažovanih intelektualaca, koristi od njih. Ali svakako ti ljudi imaju neki fond znanja. Neko je pomenuo međunarodne odnose. Dakle, ako nešto znamo, mi ćemo to da kažemo. Ako je realizam nešto što je dominantan stil mišljenja u anglosaksonskoj teoriji međunarodnih odnosa danas, a to je teorija koja se svodi na silu, na moć u međunarodnim odnosima, naše da upozorimo javnost na to. I ako vi potpišete Briselski sporazum, ako mislite da ste poslali signal dobre volje, morate da znate da ste poslali signal slabosti. I da ste pozvali susede i velike sile na gozbu, a vi ste ta gozba. To nije ideologija, ne govorimo ovde govorimo o istorijskom iskustvu i dali smo tu neke primere gde bi Čehoslovačka učestvovala i Poljska, koja će biti sledeća na jelovniku, nacističke Nemačke i Mađarska. Dakle, po mom mišljenju, sam razum nas prisiljava da pružamo otpor. Otpor nije nerazuman. Nerazumno je povijanje kičme i povlačenje. To je nerazumno, to je iracionalno, to je strah. Razumno je reći da naučimo pravila igre i igramo igru. Onako kako su tu igru igrali i Milovan Milovanović, i Stojan Novaković, i Nikola Pašić, i Aleksandar Karađorđević i ostali. I platimo cenu. To ne znači da mi u javnom prostoru govorimo ono što je istina, što je tačno, naše da govorimo. Da li će nas neko saslušati ili ne, da li će nas izviždati, da li će nam pisati dole negativne komentare ispod naših članaka, to je cena koju plaćamo. I po mom mišljenju to je vrlo jeftina cena. To je zaista ništa. U odnosu na ovu drugu cenu koja se plaća kada se beži. Kada u stvari trebamo druge da plate. Dakle, u ovoj knjizi uglavnom je reč o istoriji. Ja sam zaista nastojao da pišem onome što poznajem, što je moj zanat. Ali u stvari o čemu su već i govorili uvaženi prethodnici, reč u stvari o insistiranju na onome što je Miloš nazvao traganjem za onim što već imamo. Dakle, za nešto što Srbije već ima, odnosno što Srbi već imaju, pošto je ovde reč i o Srbima u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, zaista. Kako ova kriza koju danas živimo u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini pokazuje mi ne možemo više da mislimo i da razmišljamo politički, da razmišljamo samo o Srbiji. Ne možemo više da izuzimamo Srbiju za nečega što je kontekst. I zato moramo da razmišljamo o srpskom ujedinjenju, pored ostalog. Opet je to pitanje jednog od racionalnih izbora, kao što je Jugoslavija bila jedan od izbora koji su se u tom trenutku ljudima činili racionalnim. Znači, to je to osjećanje kada mi, kao pojedinci, kada se pogledamo u gledalo i shvatimo da smo, ne znam, celo večer proveli na internetu ili pred televizijskim ekranom, umesto da smo se diskonektovali i malo razmišljali o tome šta je ono što nam nedostaje u ovom trenutku. Ili kao bilo koji kolektivitet, bili to ljudi iz kraja, momci iz kraja, prijatelji koji se nalaze u kafiću ili u kafani, ili nacija, šta je to što smo izgubili? I u stvari to je uverenost, govorim sad u svoje ime, da uporišta bi trebalo tražiti u svom iskustvu. Dakle, kao pojedinci, iskustva tražiti u sebi.
uporišta tražiti u sebi, odnosno u svom iskustvu. Žarko Vidović, koga volim često da pominjem u ovim javnim prilikama, je govorio da znamo ono što imamo u svom iskustvu. Kada je reč o Srbima, kao, ajde kažemo, o društvenoj grupi, to je dozvoljeno nazivati društvenom grupom. Nije dozvoljeno nazvati Srbe nebeskim narodom, ali možda govorimo o društvenoj grupi. Dakle, Srbi očigledno, etnija. Dakle, Srbi očigledno imaju nešto u svom istorijskom iskustvu. Traganje za istorijskim iskustvom, identitetskim iskustvima Nemaca, Francuza, Engleza, verovatno nas je odvelo u Jugoslaviju. Možda malo više obraćanja pažnje na Balkan, na srpsko političko iskustvo. Dakle, tragati za osloncima u sebi. Dakle, to je ono kada, ja bih čak rekao da ako bih trebalo da se opredeljujem za neku generaciju srpskih intelektualaca, ja bih se opredelio u stvari za generaciju očeva ovih uoči Prvog svjetskog rata. Dakle, baš generacija Svetozara Miletića i Vladimira Jovanovića, kada Slobodan Jovanović u stvari jednom od onih svojih poslednjih testamentarnih tekstova, jedan prilog proučavanju srpskog nacionalnog karaktera, postavlja pitanje, pa čemu da se vratimo ako se ne oslanjamo na zapadne obrazce, uzore. On se naravno zalaže za usvajanje zapadnih obrazaca. On kaže, mi nemamo čemu da se vratimo. To kaže Slobodan Jovanović. Vladimir Jovanović, njegov otac, nije tako mislio. Ja sam to naučio Slobodana Antonića u vreme kada smo radili na knjizi Srbije 1903. 1914. Tek tada sam, dakle, to nisam naučio svojih profesora, to sam naučio od Slobodana Antonića. Šta je misao Vladimira Jovanovića? Vladimir Jovanović kaže, i mi smo naravno naučili, tako smo učeni da je Vladimir Jovanović studirao u Heidelbergu, da su savršavao u Parizu i tako dalje. Ali Vladimir Jovanović posle svega, kao i Jevren Grujić, to su ti svetoandrijski liberali, kažu, tražimo oslonce u sopstvenoj istoriji. Dakle, Grujić kaže, ne zalažem se ja za parlamentarizam zbog francuskog parlamentarizma, nego zbog seoske zajednice u kojoj sam ja odrastao, a naše selo uvek imalo zadrugu. I mi smo sve odluke donosili zajedno. I seoski starešina je bio glava te naše, nije on neko ko sad to izmišlja, on je to vidio, on je dete sa sela. Šta je to? Pa to je britanski način mišljenja, to je švajcarska, francuski i nemački liberalizam kao da presađuju liberalno iskustvo Britanije, ali Britanci se oslanjaju na svoju tradiciju, Švajcarci čine nešto slično. To je Vladimir Jovanović i to je Jevren Grujić. Dakle, dajte da vidimo gde su naša uporišta, šta mi imamo u svojoj prošlosti. To što će neko iz Velike Britanije doći pa nam reći da mi izmišljamo nacionalizam Svetog Save i da u to vreme nema nacije, mi moramo da ga pitamo zašto vi pišete o početcima engleske nacije u vreme Jeffrey Chaucera. Vi o tome pišete. A nama osporavate pravo da kažemo, mi naravno nećemo reći možda da je Sveti Sava osnivač srpskog nacionalizma, ali ćemo reći da su to temelji nečega što jeste srpski identitet. Možda ne nacionalizam, ali srpska pripadnost svakako. Kako kaže Kašanin, nama je potrebno da nam neki stranac dođe pa da nam kaže da su Sopoćani veliki. Pa da onda mi kažemo da, Sopoćani su veliki. Potrebno da nam Francuzi kažu da su i da je Balkansko poluostrvo i Jovana Cvića ogromna velika knjiga, da bi mi rekli da, verovatno jeste. A ovde ćemo tog Cvića da razapinjemo, kao i Kašanina. Dakle, kada nam zapadnjak to kaže, mi ćemo reći i to. I to je u stvari upravo ovo čemu je govorio Miloš, ta poniženost, ta potištenost pred zapadnjacima, to klanje pred velikim belim čovekom. To izgleda nešto što se od nas u ovom trenutku traži. Prosto, zalažemo se. Za mene su to racionalne pozicije, iako se nama, koji se zalažemo za otpor, prebacuje da je to iracionalna, samoubilačka. Ja mislim da je povijanje i povlačenje, bežanje samoubilačka pozicija. Dakle, zalegnete u rovu i sačuvate se ili ćete da bežite preko poljane i onda će da vas gađaju preticanje kada da vas pogode. Da ne govorim predugo, ovde je bilo već, ima nas podosta ovde sa ove strane tribine. Želeo bih pre svega da zahvalim Marinku Vučiniću, koji nije mogao da bude večera sa nama, Marinko Buca Vučinić, koji mi u stvari više puta predlagao da te svoje članke koji su objavljivani u novinama, intervjue, saberem na jednom mestu i nisam jedini koji je osetio potrebu upravo da zahvali Marinku Buci Vučiniću. Naravno, Branimiru Nešiću, kada je on u stvari to predložio da saberemo te članke, ja sam pružao otpor Buci Vučiniću od par godina, jer sam smatrao da su ti novinski članci ponavljanje i da tu nema nečega, ali kada sam pokušao da ih nađem, ja sam prosto čuvao linkove na internetu, onda sam vidio da su ti linkovi ugašeni, 90% da je to izgubljeno. I onda sam pomislio da sam ipak svaki taj članak neko vreme pisao i da je to u stvari propalo
I tada sam se potrudio da to pronađem, na sreću otac je u svojoj arhivi sačuvao to, iseckao i sačuvao i mi smo ovu knjigu zaista od toga napravili. Dakle, zahvalio bih naravno Kateni Mundi, Nikoli Marinkoviću, Neveni Županjac, rad sa njima je zaista bio uživanje. Mi svi znamo da nije rad na svakoj knjizi uživanje. Ovo je zaista bilo uživanje. Zahvalio bih naravno gostima, večerašnjim govornicima. U stvari, bio sam postaknut da napišem ovo što sam napisao u ovoj knjizi, u stvari tekstovima i knjigama Slobodana Antonića. I imao sam tu čast da sarađujem sa njim u radu na knjizi Srbije 1903-1914. Istorija i ideja. Ona je njegova, u stvari, koliko i moja. Da večeras govori sa mnom na ovoj tribini autor Duha samoporicanja, o tome sam nekada mogao samo da sanjam. I zaista sam time počastovan. To što su večeras tu Miloš Jovanović i Branimir Nešić meni daje ogromnu hrabrost. To su ljudi, u stvari, od kojih ja očekujem mnogo u budućnosti. To je naša budućnost i između ostalog i pozvao sam Miloša Jovanovića upravo zato što Miloš Jovanović taj koji donosi tu energiju, taj optimizam i tu veru u budućnost. Prečesto smo depresivni, prečesto smo zaplašeni. Naša istorija jeste naše uporište, to jeste jedan od naših resursa, ne samo bogatstvo rudama ili poljoprivreda, nego je naša istorija naše uporište. I kažem, upravo ona je nešto što nas nekada plaši, ali ta istorija je u isto vreme nešto i što nas ohrabruje i što nam daje krila. Eto, hvala vam na pažnji. Hvala našim gostima i sad ajde da čujemo i vas jedno pitanje, ali da bude u ovom duhu sada o kojem smo govorili, da ne izlazi iz okvira, ako je neko zajedno. Izvolite. Molim? Jedno po nijedno. Dakle, imate pravo na jedno pitanje večeras. Onda ni jedno. Ja vam želim da nađete ta svoja uporišta, isteklo je vreme. Profesor Ković smatra da su vera, zaveti i mitovi pravi pokretači, pa tako kako najuspešnije pojedinci i grupe pokreće vera u nedokazivo i osjećanje koje se za veru vezuju, neka tako bude sa vama. Hvala vam na tome što dolazite na Narodnu biblioteku Srbije i pratite naše programe. Mi smo malo dužili, onda nije bilo vremena za publiku. Što nismo dužili, što sat i 15 minuta. Sat i dobro. Sat i 15 minuta. Hvala vam.